Peng Madura ni terkenal kompak. Madura ni sampai beristilah ceka-ceken. Mun Bengkalan ceka-ceken. Abang una Roma masa ngagenteng parlo orang banyak. Mun majer tak mampu. Ngacek tatangga gendem tatangga tak usah bejer. Tangki kak. Madura gak dinto kak. Mun beda orang kacobaan. Abu beres ngoni pese hiba urus marin. Mungkin kacobaan. Tak usah kira pikiran. Ye pautang tingkana. Keng cuma yang kimo bahir ngoni kapan coba kapi. Muni coba tak bisa bu. Sampean coba tanya ke surga aja mate kematian mate kuburagina. Mun tak 3 juta tak bisa kuburi surga aja bu. Kuburan 1,5 meter kali 2 meter berempar kena 3 juta. Ini mah surga aja. Kayak mun ikan tu sampean. Karena gelem mate kak sampean. Makanya sehari kuburagina 5 kali lo apa? Tak kira kurang tanah, kurang mayit tu saya pasang. Kus sering matur ni. Kena bangki. Mun lah bagus nak nikah pasti swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bila berak 1/2 jam. Hah? 5 menit? 7 menit? Kurang. Isa apa sih ambu bu? Cek nggak boleh berak 1/2 jam. Ya maju tak turun. Aku udah pakai jemput tak biasa turun ke ada. Tak terkeser turun tak teman turun. Apa nak boleh malam Jumat nggak ni? Hanya aku kalau jinak sebelum Jumat jam pakai Roma pada malam Jumat saja. Jangan nak kena santri. Malam Jumat aja pernah boleh keng bahadikir, keng ngasarin. Apa ondong ben rajin. Apa depan mati orang kafir petong bono. Aja mun sekalian nggak mundur kali terus bak bono orang kafir mati. Mun kena itu lo kan deh. 210 mun kena ibak kali benih karo orang kafir dah mati maki selake talkai cagilak ustaz je ku tahu mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ukuran pertama itu barzakh. Ketika barzakh itu selamat sampai ke akhirat mereka selamat. Jadi ukurna barzakh. Mangkana kau leben ajunan ketika beda seteh cek bu ambu enyo ona kisah pora pongki beda yang lem kopur mon ilum kopur selamat faman salima minhu fama ba'dahu aisar pasti masuk surga. Mangkana kalau seperti Kiai Muzanni bu tak usah tanya akikah bagian orang po sepo tanya akikah sedengode pangki cek gak dinto min ahlil jannah min ahlis salamah amin Allahumma. Me pangki cek masuk surga beda tanda nak ada yang masuk surga ni kak. Eko beda bi ulah mangken ki. Kalau ditanya apakah Kiai Muzanni sekarang itu adalah ada di kebunan surga, dia jawab tak oning gelung. Tak tahu. Dok teman depak kok. Tapi meskipun kita belum pernah masuk ke barzakh, apakah Kiai Muzanni masuk surga? Apakah Kiai Muzanni calon-calon penghuni surga? Apakah Kiai Muzanni makin selamat dalam barzakh? Saya jawab selamat. Mai pangki beda ciri nah orang selamat bentak selamat. Apa cirinya? Yang pertama, perengaki. Ulama menyatakan solahul aba bi solahil abna. Nikah ukuran nikah. Jadi pian tahu santar ke kuburan terus oni kiai ini keselamat tak selamat. Ada ukurannya. Pada bi sampean andi sepeda motor sampean bensinnya beda bena ketujuan. Sampean untuk tahu bensin eba atau beta eba tahu sama kak ketujuan kak. Ada ontang di sepedu. Nih kesampean mun ontang kuning bensin tada, mun ontang ke atas berarti pol. Jadi tergantung jauh rumah buktek ku sampean, nggih. Jadi mun jauh rumah ke bebeking lemah, mun jauh rumah ke atas juga yang tempo nak kuat. Aji, apa hahaha pampendong benang kuat dia. Ontang bensin. Binin siapa mereka? Macam saran lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk tahu apakah orang yang mati ini surga atau tidak, selamat atau tidak, tak usah antar ke barzakh kuluban sampian. Bagaimana caranya? Bagaimana ukuran yang dinyatakan oleh syariat? Kengai solahul aba bi solahil abana. Bagus sebenga sepo sampun seteh pangki. Selamat tah orang sampun seteh pangki. Bi solahil abana kalaben saenah kalaben bagus sepot prase tinggal itunya. Mun beda kak dinto orang seteh
ternyata potranah ibadah ke Allah, ternyata potranah ngalakoh kewajiban Allah, ternyata potranah ajawi larangan-larangan Allah, sesete gak dintok yang selamat ya jununa Allah subhanahu. Apa-apa mi segak dintok. Sepertama, tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kelakuan na bagus dari nak potoh kareng tua ni kata usah kerem, kata usah khosos agili tibi. Tetimun reng tua tak usah khosos. Pamari sing ngacik, kule gebela wahabi dek. Tak usah khosos ketinapa? Mun kareng tua ni kenapa-napa boleh khosos, tak khosos ni ka agili tibi. Sambian gelak bah macam Fatihah. Fatihah na sambian aslina tak niat kerem maki dek kah reng sepona ajunan. Punten. Keng pulan ajunan semacam Fatihah lambek reng tua se mengaci. Maka setaja Fatihah panjenengan kak dinto ekede maki dak setaja beunga sepon sampun sete. Amin kok teh. Allah. Mi jadi iyan nadina dia. Berkat ngalakkeun dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah coba perhatikan. Mangken lihat lembaga Paserak mangken seneku. Lembaga ini dipimpin oleh Ki Hazimi sareng Ki Mukhlas. Nggih napa nggih? Ki Hazimi Ki Mukhlas putrana daripada Kiai Muzanni. Sampean mun troone Ki Muzanni selamat napa punten? Iku putrana sing kedua ni. Mun putrana sing kedua mangken mulang selamat silem kopur. Amin kok bukan. Billahi mulia boy kok. Wala tak betah sekali. Keng baca apa dina dia banyak. Amin Allahumma. Bekerja kencaran ki lain kencarna Ki Muzanni tibi karena dimin gak dintu merintis pendidikan yang masuk ke hadis baginda Rasul au ilmin yuntafa'u bihi. Lamba Kiai Muzanni mulang ke santri dengan malaki akili kencarna pah mangken ekeremi kencaran bina foto nak cepon share selok selamat ka pramila gak dintu kudu ben sampian pongki beda kesempatan tore potrane ka bagus ka tore potra gak dintu pabenya tore potra gak dintu sabak dak ke pendidikan. Karena mun potra gak dinto saya gak dinto ampun tanti bahwa ajunan bekal selamat ya jununa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Karena kulit sering ngebeda mungkin kianya maring matura selamat swarga kabeh nih kak. Tak percaya lah mangkat. Mun lo kulit yang percaya nang tenang. Tapi sapa ora kulit ngebela sini kebendi untuk at-tasahul fid din kebay pahtengin tengan punten. Keng cuman mun ki anya maring matura sampean ka ditu kudu pabanyak roja dak ka Allah pabanyak ngarep payakin cek sampean bekal selamat tak selamat ada emak kak cek ring matura 100% Islam kapi iki na bangki orang matura kak dinto kus bagus kapi iki na bangki ba dari matura selok bagus ada kus bagus kapi kak matura gak dinto sampai makin terkenal kus bagus ada orang itunya nih se kompak pada bi orang matura ada itunya nih ka orang si andi langker peroma situng langker situng roma situng langker karo matura lah ke Mekah sampian ada ring andi langker tungideng kecuali matura deh kak ya tahu apa kenengi lajengan apa kenengi apa aja apa kenengi bekoh sepenting landi langker paling kompak ada kan ring matura nih ring matura beda acara pengajian kejek bener memang kene kak mun benikin kompak aduh napa entar kak kanto sampian mun karo penasaran kayak Khalil Yasin ya percaya HP bodoh malai HP raja aslina kapan lebat pah ngocani bilang ni kene pentong bentis sore kaki kok bu cek celing bungkana bu celing buana bu semangkak kondur temon roni kene bungkana keng buana Ara apa makin kene mun buana raja. Ya beda acem rebungkana se raja. Buana untungan lancem. Acem. Ini aku otak. Saya nggak ngaltok telur aja kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng matura ni terkenal kompak. Matura ni sampai beristilah ceka-ceken. Mun Bengkalan jaga-jagan abang una Roma masa nggak genteng parlo orang banyak mun majer tak mampu ngajak tatangga gelem tatangga tak usah bejar thank you kak matura gak dinto kak mun beda orang kacobaan abu beras ngoni PC hiba urus marin mungkin kacobaan tak usah kira-pikiran ye pautang tingkana keng cuma yang mau bayar ngoni kapan coba kapi mun coba tak bisa bu
Sampean coba tanya ke surga je mate kapatian mate kuburagina mun tak 3 juta tak bisa kuburi surga je bu. Kuburan setengah meter kali 2 meter berempar kena 3 juta ini mah surga je. Keimun ikan tu sampean pernah gelem mate kak sampean. Makanya sehari kuburagina 5 kali lo apa? Tak kira kurang tanah kurang mayit tu saya pasang. Kus sering matur ni. Kena bangki. Mun la bagus nak nikah pasti swarga. Bani cepon gula hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Imam Muslim. Kalimatnya enggak sama tapi maknanya satu. Yang bercerita Anas bin Malik. Katina apa cepon Anas bin Malik? Annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khairan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kanjing Nabi ban sahabat situmbak tolebat tabangki kalaban mayit. Pah mayitnya ke sahabat ni kau bah kenal. Pah irasa ni siapa mati jo kak tuan. Aduh mana kana mi cek bagus sekak tuan je. Tak iya le cek sabar kak tuan je bagus. Cek mulai gigi kayak ni sampai tua ku to mana kemian di masjid je. Ya kan bagus. Tak tu mana kemian di masjid tak iya cek bagus saja. Sabar salah orang tak teman meredeng misem to. Apa nak boleh kau orang je le makin ketibi misem le. Jika contoh rasa ni bagus. Tak iya selama maba kau orang tolok teman neng yatas orang mama beto cak maki ibu kau nilai cangbi je aku teman neng yatas le cak neng ibu buat wahahaha maksud tak lepas ada iya repot bila tu dina dia kau kanjeng Nabi bah ada bu wajib pada tabangki ban mayit fa athnau 'alaiha sarran faqala an-nabi wajabat. Pada mayit boleh pahir rasa ni cuba kanjeng Nabi pada bu wajib. Sidina Umar ni kata paham kata bunda kanjeng Nabi ma wajabat ya Rasulullah. Napa sih wajib kanjeng Nabi? Ajunan lebet mayit bagus ada bu wajib. Lebet mayit cuba ada bu wajib. Napa sih wajib? Napa sih wajib kanjeng Nabi? Pas di kanjeng Nabi jelas saki hadza ma athnau 'alaihi khairan wajabat lahul jannah wa hadza ma athnau 'alaihi syarran wajabat lahun nar. Mayit saya kocak bagus reh adeh bakal masuk surga. Keng mayit saya kocak cuba bakal masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ard kake je saksina Allah sebeda bumi. Mun cang kake bagus surga, mun cang kake cuba neraka. Ajunan ni kasaksena orang kak. Ajunan ni kasaksena orang sampun sete. Saksi ni kese menentukan saksi gak itu berpengaruh. Ikan tu beda kiai raja maka abin. Saksena beni kiai ring tani. Keng ngerti hukum makiring tani. Saya makabin kiai raja salah raja lempo. Saksena ring tani keng ngerti ke hukum beni kiai mari pagabin pah ngucak saksena tak sah kiai maki ring tani sung tak sah nakin pagabin boleh bi kiai raja dia apa cang ring tani dia sampian ni kesaksian Allah bedekan tu keng muncang sampian bagus swarga orang muncang sampian coba celaka mangkana gula debu mun ring Madura pasti masuk swarga orang Madura ni kemun sete pasti saksi bagus engki na bangki tak percaya coba mun berdering satu gula ku sampan bah tengal deh mayit sebelum berangkat ke kuburan mayit epekol berde jedeng Roma pah berde sengala amik kiai bismillahirrahmanirrahim wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan kula mewakili sahibul musibah dan kula mewakili almarhum taku almarhum andi salah tak langkong lega aki atena sapora aki almarhum makin ampun seta abali ke Allah sapora engki pah nyampit engki gemetu sanare kan senika senomor 2 taku almarhum andi otang tori otang mangkin urus kapotrana karena mangkin otang etangkung bi potrana ana pami ipakon tangkung orang mati ni kemun sampai ngiba otang make amal bagus tak kira proses jadi tangkung mun bedering mati otang lah bapak je mangkat otang tangkung kok jadi bapak tandi otang engkau sandi otang senika mun tandi anak di panakana kut je pamangkat ke kuburan otang apa cangkok wis anak tandi penakan tandi tretan tandi mun belas bagi bi tatang ke tangkung aki weh mangkat senangkung cidullah kok Kebala, apa yang situ lang tengah mangkat mayit mangkat dateng tamu ya banyak ndik Pak Juta cik ndik sampai kurang separuh lembe ndik sabar panang tenang senyapit iya kek oh tengah lah kareng kok senangkung kak tuan sematiro keng cuman magi senangkung kok saya berjaraki na apa macam kok saya akan melarat bisa penting lah tangkung kalau keng mayitnya kelihatan di otang kak
Kanjeng Nabi gak dintu situng waktu sampai gagal asolataki mayit gara-gara mayit andi otang. Kanjeng Nabi mapun ka sahabat, sallu li sahibikum. Ayo pajengaki bi kakek, pajengaki kancan aja. Apa-apa Kanjeng Nabi minta kesokan apa jengaki. Salat Kanjeng Nabi ini ka pasti titi sapa ada ka orang sesete. Kanjeng Nabi tak kesokan masalamat orang sandi otang. Keng epakon pajengaki ka sahabat sampai akhirah mayit kak dintoh etangkung otang ngebi abi kota deh. Maka namun berdengan di otang tu ditangkung. Tapi coba mature pun pada orang sete nyok ona kisah pora sebelum mayit berangkat. Engki na bangki. Senomor 2 masalah otangnya tanggung aki ke Saudi. Engki na bangki. Senomor 3 kan pah sanika. Senomor 3 dan kula mewakili almarhum, mewakili sahibul musibah. Mungkin almarhum ampun berangkat tidak ke kuburan, tak langkong saksi yakin engki bahwa almarhum gak dinto orang mukmin. Pas aja jawab engki tulis bi malaikat mukmin. Kamu saksi aki engki almarhum gak dinto orang Islam, bah jawab engki tulis bi malaikat Islam. Nomor 3 saksi yakin engki bahwa almarhum gak dinto orang saya orang bagus, bah jawab engki bah tulis bagus. Pala iman Islam bagus tang sapa lo ke surga ni. Nikah hadis maru al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun orang langucak bagus maka tak dintu tulis bagus bi Allah bi lebih sampai banyak ke pun gelak dah bunaki mukhlas sampai dah pak polo majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Mun sampai apolong pak polo pah nyaksi bagus pasti tembus nikah anapa dari pak polo beri saya yang kak wali situ ketimbang kian pun gelak banyak si wali saya kemas si wali kita tak tahu mun pocur engkau si wali na. Jadi mungkin gue lebih sampian ini merupakan pelajaran. Kiai sudah wafat Kiai Muzanni sudah jelas masuk surga. Kak dintu i'tibar ka gulaban sampian makle gulaban sampian pada selamat carana potrana tore pasalamet mun potrana selamat ring tua selamat ka dintu ukuran solahul aba bi solahil abna mun lah anak saya lakona kak dintu la ampun tante orang tua pasalamet bi Allah nang akhirat amin Allahumma. Tak usah akhirat ka mun anak ni ka saya ring tua ki itu nyak dah seneng nggih. Gini bangki, tak usah ke akhirat. Itunya saus. Pah anang bintang pelajar, anang bintang kelas, anang ranking. Saya foto tak mari sampai gol telo. Apa nak boleh sampai bintang sampian menang lomba juara tung embuung saat cerita kata tangke seminggu tak mari. Tangki. Keng menang lomba juara tung pokok rasanya kak. Saya dogo bodoh. Tang anak menang ke? Kok. Datang ke sini dengan kita ke belum ngetak betak aja habis ke kiai mukhlas. Engki kiai, anang bunga nu keng lakar menang ngku. Engki. Lakar juara tung. Engki. Lomba apa? Lomba ngakan kerupuk. Pokok rasanya dia kaki itunya. Napa boleh sampai ke akhirat. Pramila gak dintoh pasai bagus munlah syariat saya bagi munlah agama saya temenaki tak burung boleh gula ben sampian bekal selamat mun potra ampun saya mun potra ampun bagus gula ben sampian pasti bekal selamat gula ben sampian bekal bejrah gula ben sampian bekal dadi orang seontong amin Allahumma amin Allahumma. La ilaha illallah asareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satajana bekal mule da Allah abadi pole tua muda tak ipele ibadana kaile ole La ilaha illallah Cuma Allah seko besar
seodi saros terrosa munki anyama manusia pasteki bada batasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manusia siang malam tak ambu sena bengtunya kapan itu puentana tunyana ikala lainna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seiki bah amal bentusa seika lako tak aromasa depak kakopur angkare kasta abaliyak aba tak bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ontong ongku seandi potrak ngerteh pengetahuan agama ben malam Jumat Salasa kakuburan yasinna ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng Allah semoga qaula ben ajunan masuk dek kadebu salahul aba bi salahil abna sehingga kalau ben potra qaula ajunan beda kak dintoh ngamalaki ilmu kak dintoh teti amal qaula ajunan setak ke peka ketika qaula ajunan masuk dek ke situ alam saanya barzakh sehingga napa boleh qaula ben ajunan kak dintoh tak andi tusah para jai sakale tusah nah pabanyak kaklero enah keng mun bi nak potoh enyo onaki sapora mun bi nak potoh iya oleh gemet tu sakaula ajunan akatia cincin aku ste kanjing nabi tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya khusus untuk umat Nabi Muhammad napa boleh keng sete tak andi tusah pada ben gunung tu sana bahkan anung gunung tu sana keng mun bi nak foto kak dintoh enyo onaki sapora mun bi nak foto iya oleh maka tu sebanyak kak dintoh ancor gemet ada sagale sampai saya mati matur dak ke Allah aina li hadza ya rab dari kak di mana kami banyak kenceran kak kamma tu sakaula mi tada katina apa jawaban Allah hadza bistighfari waladikalak Arya gara-gara istighfar anak kake setak buambu enyo onaki sapora iya oleh sehingga qaula ben ajunan cuken etoles setiap orang selamat gara-gara selamat anak foto alam dunya manter sahadir sagak dinto bedana amin Allahumma
pramila kak dinto tore tua aki putrana ajunan sebadan ng pendidikan Nurul Amin manter bi Allah ebatetia orang sing oleh ilmu semanfaat ilmu na manter barokah untuk teti penter ni kata melarat mangkini kasadaja orang penter king sebanyak kal ngakale kan ki semelarat ni kemanfaat tahu ilmu na ia malaki tahu cek haram jauhin tahu cek wajib ngastete sebanyak akhir zaman gak dintu benih keng tak tahu ke haram keng bengal ke haram benih keng tak tahu cek wajib keng enteng ke wajib termasuk senduku umik nih apa cak genda pada kan bahkan engki aduh cak mun lambo orang gak dintu mun ki zaman kona ka adan gak dintu akan jadi kayak gigi kan bah bade ngadan ya salat ambu kapi ni kata oleh bedakan jaga malah begitu ada Allahu akbar cong ambu cong sampai ti adan je marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla orang mun nyampit dia jong iblis saya buka bagusan isapora saya buka cubaan nyampit nambah Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla mangken adan cung ramian senyampit Allahu akbar alo la asar kita ngarek buke nyampit keng buntong lain eki na bangki malamun lambo gak dinto pala ko cak aden ni kayap siap kak ke masjid mangken abu masjid ni ka mangken serami karo mun Jumat na Jumat tarawiyan malam da ada engben malam lema kabudi malam lema kare kata lo kare kamped ko nek dak karena bajan darusan de tengakan kopi mole aroko mole eki na bangki aku kan mun lima bekton ya Allah saya adan dengu dan ada kak mbak sentar Allahu akbar ya sambil mulai sentimi malaikat maut meki adan saya kuah kan engki aja tak yen tari lebih sing udah makela adan dah astagfirullah rabbal baraya pakun makela ketibi tak betah mbak pulang tidak tengah komat Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah adan TV dikiran TV aku mat TV ngimami TV saya makmum absaal ring beregung dentar sekali mari bejeng embang kesering kesan ngaji sampai kol petok bejeng duha mari bejeng duha mbah tangit ngiding kol setengah 10 ngiding masjid pahmudi mek adan boleh mbah Allahu akbar opuh ring beregung saya landuk sabak ke masjid sengare yang yon talaki ke masjid siapa adan deh kilo tak beres ko ke masjid kapi mbah mari adan bah keluar jong selok beres jeng ko apa kake jong kaki tak beres kol sanga adan kamik mun kilo blek kaki je bah nang tenang senyampit mbah jong ko adan isa kaki lo entar jong ko adan sopu kaki lo dena jong adan kol sanga main tar kapi kaki jong sekila jeng ko karena gue lekuk tiaki kak ikan toga mun masjid gue lekuk ya ada ni maurib ada entar isa ada entar coba ada kol sebolo kak insyaallah makai gue kak kanto deki menteri betetia orang-orang si bisa aja ke syariat kalaban sampurnah amin menteri tiaki na orang-orang si bisa ala ko taat kalaban sampurnah amin sehingga aku ben sampean kak diteti orang pecir selamat benih cuma itunya tapi sampai ke akhirat itunya gula ban sampean ken ngampung lebet kak sakecek gula ban sampean king rumah sana takut saya mati ya engki apa karena gula ban sampean itu penyakit saya ma'al wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut lebur katunya saya mati ya takut padahal mun selamat alam berzaka dinto langkong saya tempong tunya ongguan engki secara akal saus berzaka dinto tak usah beje enggak tak usah apa sah tak usah tedung tak usah tanah ya kan tuh kandang sebereng nagin kelako thank you kan nagin nalako nagin nyari bese kita yang kana kita nyari bese bagun ngakan mau dimaturun deh kor lagi ngaleleng gila aku ngaleleng ke juga ada deh
Narek ngeleleng ka cerita. Kau nak ya jangan aja todus makai sebulan tak. Tak menjadi pengajian nggak lepas masuk deh ya. Kan melu berkata melu kepada orang tung deh. Ya lamber saya tak usah. Bulu ben sampean mangkin ni karuwet bade itunya ni kan. Tapi anyuk on ke Allah meskipun itunya kena ruwet. Anyuk on lanceng umur saya barokah. Benih keng neng abid itunya. Kalau beniat ki mabenya taat ben nyuon sapora ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mun la taat etambain nyuon sapora ke Allah tak bu ambu kula ben ajunan bida saus abadi dak ke Allah kau leben ajunan pegal selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin di acara haul melakukan Kiai Haji Muzanni dan juga haflatul imtihan awil ikhtibar putra-putra kaula ajunan toreh ke bai i'tibar toreh ke bai tanda bahwa ketika kaula ben ajunan abadi dak ke Allah tapi syekh eting kelang ki ibu di nak foto saya nak foto soleh nak foto bagus kak dintoh ada tiang ki sesete kaula ajunan ampun selamat sehingga pongki beda kesempatan buk tore putrana sabek ke madrasah tore putrana ajari Al-Quran tore putrana ajari syariat cek sampai andi putra tak ngerti hukum Allah Subhanahu wa taala. Zaman boleh modern silahkan semuanya bisa maju teknologi canggih tapi saya mah ilmu kula ben sampean cek sampai elang hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi bahwa pemuda meskipun semaju apapun dia sepandai apapun ilmu pengetahuannya tapi mun tak andi takok ke Allah ben tak andi ilmu syariat maka tak ada argana mungku Allah Subhanahu wa taala. Eki na bangki saya tidak menyalahkan orang yang punya gelar makai kuliah S1 kuliah sampai S2 tapi sebelum kuliah makai tak oning dan kuliah jadi sulam safina makai tak ngerti kuliah jadi Al-Quran meskipun tak oning lambat ya jadi taklimul muta'allim artena akhirat tore pag ada masalah ilmu tunyak ya tore kuda ben sampian sepenting cek pedeti tujuan maka Allah dabu dalam Al-Quran wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan akhirat tore pag ada urusan selamat akhirat tore penting aki masalah urusan tunyak cek kalau paye tak panapa karena kuda ben sampean tak langsung masuk kubur ki lebet tunyak gelu ya tore pendidikan dapat tinggi sabak kuliah ke Jabah ke Jakarta ke Surabaya cek mulai mun tak tegati dosen doktor profesor pro olah pro tahunan pro segi pro apa yang sabareng tapi saya ngak sulam sabina ajaraki patau cek beda halal haram ajari Al-Quran mak le ngerti mun lah agamah isabek keada insyaallah tanda putra kaula ajunan bekal selamat dan kula tak cungo cuah makai kula pada mundar mandir pada sekolah lagi iya makai langak dia bu dia keng tak tahu cek dengan tesis senepan ambeknya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mentir pada selamat kapi amin mentir pada pecera kapi amin mentir pada teka hajat kapi amin ben sepaling akhir semua ke kaula ben ajunan sareng ki muzanni bingkengan ipek tak ada ke surga Allah amin karena ia akhirat kak dintoh salah situng saya bisa abdi syafaat kak dintoh as-solihun orang-orang soleh ketika muzanni jadi kemudian ki muzanni ketika masuk surga tahan di malaikat kamma giai ke surga mungkin gelu cek masuk wala beda santri saiki bagi wala beda alumni saya bekta lagi wala beda tatang kena pondok ben tatang kena madrasah saya kasokan bekta ke surga banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum makila pada ben bitong na bintang ilangi mun sampian kasokan kiba kapibu sampian norok kapibu dian ka amin Allahumma kula ke ngakat tenga ke sampian sing ngajak kete tore masuk surga arung baru makle pada selamat anda bangki saya masih selamat keng ajunan ketika bersambungan dek ke guru kak dinto bisa apa tak termasuk orang si bisanya faatin kak dinto guru kaula ajunan makin ajunan ampun nyampung ngahole kiai dari derajat selamulja dari kenangan raudhatun min riyadil jinan kala ben haul makin yang kak dek ke derajat selebih tengki boleh maka insyaallah surga ajunan pada tengki ajunan pada selamat ajunan pekan asampung ben tak kira apa sang kala ben guru sampai dek ke akhirat amin Allahumma. Makanya saya nggak pentahun akholeh pentahun tu aki kiai belum tentu foto katuan kaula ajunan keng kaula ben ajunan jelas foto asampung ben kiai tak itu ya ajunan ampun selamat kiai ini keng kula ajunan mun tak iki be kiai ku beter takok tak pecre ajunan Allah Subhanahu wa taala keng menter pada pecrah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dintoh keran sibi saya pada pak
yang uncang boleh bu baik patoto kasati ya engkau dah dah mentro selekas kaman tom ayo pengajian lain di burung ngaki na mungkin beda saya ngabi na din na ti na magkajandaan di anak dua do apa kono mentir tabang cia boleh dengan kesempatan selain dalam keberadaan sehat benar kenging di tuan Allah Nabi benar-benar dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah Nabi benar salah dari saya sampai yakin kesalahan umber dari keentengan ben kebutuhan pribadi peten kaulanya un saporah bentak langkong Nabi bahasa nadar celatir tak tersusun rapi tapi insyaallah inti dari saya pada pak ajunan paham ben ngakeli meskipun bahasa nadar celatir ke atas kebebaban gak kaman yang kijak dengan benih ahli ilmu gak abidatu pokon tutup pokon bah tutup aslinya copok tukang buka ngedok guna pengajian roh apa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.